Today trading an Bailea Nifty PCE 17200 kan lea. He open interest on dan chunia tlau kop mea PCE data ton bullish sentiment na kop mea pe Nifty pon na a chu Nifty tong chuan pullback lai kan chang no hleka pullback do hleka hi 17,200 is thlen te kan ringa in chang chin do ni ngi an do ni 95.88 ang le 100 quantity kan lea clear hotel stop loss is 75 ani dona profit na tur hian tin nge kan shal lo ni clear hotel teng
future market จังพอเห็น Nifty future จังพอเห็นลับ bullish ครับเมีย17,200เยละกายะกัน spot market เห็นแข็งเวตัวจนเนี่ย17,200ที่แข็งไทยเอ็งหมดจูแข็งตัวละง่ายอ่ะดัตต้าบอล bullish สุดเจ๋ละ
profit kan book thei to ma second la ngak deuh hret anga 25 points well profit kan nei to ngak deuh hret anga market hian la bullish mel ang reng khawp mai 103 vela hian in thal thei chuan stop loss na kan tumanga try china kan ngak deuh hret no ni ikan kan stop loss in ro in trigger a
zakwa 906% 960 kan profit lang may kan exit fail tani kan intraday kan zawa alat sauzel rin naman sa stop loss exit ka traverse bani